I gdje ste vredni? Ajmo čuda. Snimiti verziju, please. Preci, počet ćemo. Čestitamo. Čekajte minutu. Ok. Znači, ovo 26. Checkpoint. Tu smo na granici. Iskreže X-Men and Glass Trening. Gloritor Socka. Ok, ljudi, vratili se za skoro. Ok, evo ga. I krećemo. Ja se zbog lagova pokušat ću napravim. Ovaj je lak gameplay, prvi dan je lak, kao što vidite. Kad vidite ovaj simbol, odar socke na prvom danu, rećemo i nizi moru. Ovaj je. Ok. Ok, gente. I koristit ćemo ovaj easy mode, da što ga vidite. I to je to, ljudi, za ovaj epizod. Vidim se sljedeće, čao.